Thikũ imwe thutha wa mũcemanio wa BBI gĩtarũ kĩa Mount Kenya, mũnini wa president atongoretie atongoria kuma ithũĩro rĩa bũrũri igongona-inĩ rĩa gũcangithia mbeca kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Kwisero, Butere, kaunti-inĩ ya Kakamega. Atongoria aya magĩtetia ũrĩa mĩcemanio ya BBI ĩratabanio ĩtekũhe mũingĩ kamweke ga kwĩyaria na gũtetia mũcemanio wa Meru kũrĩa atongoria mwaho wa Tanga maraimirwo ite na mwisho marauma na gũtiganĩria mũcemanio ũcio. Hii mjadala ya BBI haiwezi kuwa ya wanasiasa na viongozi peke yao. Hii mjadala ya BBI hata mama mboga ako na maoni, hata mtu ya bodaboda ako na maoni, hata mtu makanga ako na maoni, asikizwe. Hata yake ni ya muhimu kwa sababu taifa hii ni yetu sisi wote. Hii ni BBI ya kuunganisha watu ama kukawa inji. We are saying not those ones, they are not welcome to our meetings. Now what kind of leadership is that? What kind of unity are we looking for? Shida ya Kenya kubwa sana ni viongozi watapeli, waongo, wakora ambao wanasema hii wakimaanisha hii, wanapanga ile wakipanga jamaa ingine. We want to be truthful. Mũtongoria wa ODM Raila Odinga ũrĩa ũkoretwo agĩtongoria mĩcemanio ya BBI akoretwo akiuga BBI ni Reggae itangĩrũgamio. Kenya sio nchi ya Reggae na bangi na waganga. Kenya ni nchi ya Mungu na maombi. Hii Reggae na bangi na waganga tutawakomesha Kenya hii. Hawawezi. Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Francis Atwoli nĩo makoretwo magĩtongoria gĩtarũ kĩa ithũĩro kũhũrĩra ndebe BBI, na Atwoli nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makinyararithia mũnini wa president mĩcemanio-inĩ ya BBI. Atwoli, are cheating yourself. The deputy president will be on the ballot paper. If your problem, Atwoli, is that you don't like the deputy president, Atwoli, weka jina yako kwa ballot paper ya president of the Republic of Kenya. Andũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njĩrũge wa Maina.